Hai hai hai! Happy weekend! Let's have fun together! Guys, imi dia kelai, espera imi hotu condição dia no saudável. So guys, e episódio dene interessante los. Tambah, e edição Happy Weekend especial gosto tutuala em Jaco Island. Hawanoi imi barak mak sidak berbisita itanyi ilha Jaco. Hau metrimos curiosa tebes hakara close atu weekend ia ilha Jaco. So acompanha a minha viagem. Dadah! Viagem de neve dog tebes, mas be, viagem de neve na kono ho haksolok no contenti. E a viagem larang gotil persira bele hare, paisal zin furak, usi dalam mana tutu laleanian, entre transporte sira, e viagem, balon direção ba município Lauteng, no balon direção ba Dili. So good people sira, agora am ia ona valusere. So idane mag valusere ia tempo kalan resort idane. Husi grupo comunidade siranian. Wow, gaya demais. Guys, Ilha Jaco ia sorry. So abang mag ia acompanha sunrise husi Ilha Jaco. So agora guys, ami começa preparaan da tenda camping. Colega balon sira, toba ia tenda camping, balon toba ia fatin descansa. Hauhometri toba ia nebe, pois me acompanha date. So guys, ya kala idane ramai demais. Ohi, viagem idane be dog los, mas be, colega sira na fatin hak solok no contenti. So, acompanha a minha atividade e a kalang ne, iha dahur, canta no seluktan. So guys, hoje acompanha a minha viagem husi Dili mai tutuala, no agora a minha se descansa ia valusere. Ia acampamento resort Haburas, so abang ita se acompanha sunrise, may be, depois abang na dere. So good people, até amanhã e bom sonho. Dadah! Furak demais, guys, ida nemaka sunrise, ida ia Ilha Jaco. Timor rico sonho no natureza, no nia beleza, neve furak demais. Lader dia good people sira, horona lalorantasinya, hafanun tebes ami, hodi hader bahare paisagem furak, sunrise, husi Ilha Jaco, no bele senti ani fresco, hodi aproveita momento ne, ami hasai foto no vídeo hanesang memória exclusiva tebes.
fun together. All good people Sira, idane maga view ba dadernya. So I'm very excited was only sunrise si valvernya. Deve mo kapas step was gala big Los metri. duni. No ya li fon tolo ne house hato si balu sera maka na treza furak. Environment ko pas. No Anisha balu sere tutu. So Ya, ita bela acompaña no hare ya foto katak ita niya visitante si contente tebes ho sunrise niya furak Dader ne yung maka sim. dader fanongona ita niya go tipo se atu bele sentio na pura kusi sunrise sunrise niya. ne maka hau sai husi iha Jaco Island. So I'm very excited was for sunrise ne. Was gala big metri. So go tipo acompaña na fating a minha atividade iha Valo Sere. Guys, acompanha sunrise. Husi valo sere furak demais. So imi bela hare rasi. Iha momento ida nebe husi na saum barak makala sente. Nebe hanesan timor oang ida tem que agradece. Também ita na natureza ida nebe furak hanesan ne. Okay, good people. Imi bela hare rasi. Furak idane. Atrai tebes halo ita hakarak atau visita heladet. Parece good people balon sira sidak maide. Che, la maine, la kombodong. Los Duni. E a comunidade siriane dehang quase malai barak maka mai descansa ia Valo Sere. Hudi hare, loro matang sai husi ia Jaco ne kotuk. Malai barak mak mai, imagina ida temor uan lasik mak lamai ni hanu saba. Okay, good people. Depois acompanhe paisagem furak sunrise. No si Valo Sere, halami senti contente. No amilau exercício ituan, no preparaan, bama tebisu. Happy weekend! Let's have fun together! Okay, good people, Sira, agora dadang ne how hobby meter iha ona fatim bem-vindo Valo Jaconya. So good people, Sira, karik mahalo viagem mai Los Palos e tutuala turma iha ne kera ematau bem-vindo Valo Jaconya. Los kala bem-meter. Los Tisha. Inamos Bahia good people sira fating Bahia bem-vindo Valo Jaco. Ya importante tolo nebe ini perseja hatena ine maka mos culto inamos saudável. Também husi ito hoto atau toma atenção Bahia fating natureza ne ono ne ambiente ne belo pura kita. Valo Sere o namos Jaco Jaco Island ne localiza iha posto administrativo Tutuala. So
Hasori kala ini hari kata kami to ya kala anta itala ko sege hari usi bem-vindo balu jaconya. So pati ako mara sound na bem kami to ba descansa ba hamut ko colega sira ori camping ba ne ita ba pale dira sound husi parte sorry. Iya, ami ko Iman loss. So ya jaco ya parte sorry. Idane ite hem ya next edição. So termai acompanha na fating a minha atividade e how balu sere. Okay, come on. Come on. Turmai acompanha a minha viagem ao ambiente furak e a Valo Sere. Sente hak matek tebes, no halo fresco e tanya kakutak, nebe kolen ba serviço, no escola, usa segunda to sexta. Los kalai good people! Good people, ia tena camping, ia kolega balon diverte tebes, ho canta nebe atrai tebes ami. So, ami bas join hamutuk, ho di canta hamutuk no mos dahor.
Happy weekend! Let's have fun together. Okay, good people sira, how meter na fating halo amruan de weekend iha valu seranyan. Good people, buat na bem makahabela realiza hania atividade favorito iha tasinini balu sera makahabela ler livro horizonte ani fresco na bem makahalahau sente capaz los e how espera katak good people sira bela me visita iha balu sere me halal atividade furak lutan iha fating balu sere dane samo ho anim fresco e namos rotasi ni liang halita sinte katak ita ni weekend ne enjoy los no mai acompanha hania atividade le ia vale sere Good people, iha loro kraik manik ne, iha tasi valu sere niang hak matek debes. Então, colega Sira, lau halima ria tasi nining, hori conta história, haristasi, no hasai foto. Happy weekend! Let's have fun together! Tisha, enjoy kala weekend ya balu sere. Sempre enjoy permate tamponi ha. Sempre essa hani problema seri dili ne hausai mos lakon hen ba. Wow! Mai ne essa natureza tasi hakmate lo. Lo suni. Mate Dimitri sa contente. Ai, sente hansa hani kolen sane selo hotu ho sunrise, ho itani atividade dança sira, daur sira. Enjoy los kala. Tasi, how contente lo. Tamo sira itama good people tamba iha episode tu mai mas how Dimitri say passa mi weekend iha Jaco. Kita luang na fata acompanha a minha episode tu. Ikas li Dimitri Martins. How Tisha? Hawo to kai kipa dia men hato agradecer wai baia good people sira nia acompanha baia de São Loran nia. Adeus. Kita vai have fun. Ya tas. Galas basta. So good people sira, kita haluang na fate acompanha happy weekend next episódio ita seba visita ilha Jaco. So na fate acompanha a minha viagem furak idane.